Yes, reka tubashimire cyane mwakoze subscribe kuri Amakuru TV, ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bikomeye, ariko uyu mwanya tugiye kubagezaho inkuru y'akababaro. None aha free zone ahari mu byanya by'inganda habereye impanuka ikomeye cyane. Umwe mu baturage bahari abashe kutubwira uko byagenze. Impanuka iteye ubwoba bokuza kwayo, imodoka iraje na mahirwe umushoferi yagize irenze umuhanda, ariko kuko bahirwe imodoka igarukira mu muhanda hagati, gusa Imana irahabaye. None harimo abantu bangahe? Abantu ni abantu batatu, ariko bose ni bazima. Bose bavuyemo ari abantu bazima nkuko nawe wabibonaga. Ese uri kumva abaturage bari kuvuga ko impanuka yaba yatewe n'iki? Impanuka urebye umushoferi ngiye amakuru numvise ambwiye ko umuvuduko wa 50, urumva ntabwo bikanganye. Urebye ni biri bube, ariko Imana irahabaye ararokotse. Nagiye numva amajwi ya bamwe bari kujya bavuga ati bishobora kuba byatewe na feri nkeya se, cyangwa se umushoferi akaba yari yanyweye amakanu. Mbese wowe ngo bashe kubona amaso y'umushoferi wabonaga byitwaye gute? Urebye ntabwo umushoferi yasinze, kuko n'amakuru ahaga ari kwa polisi duko hagaze ntayo winyanyweye, gusa ni biri bubi. Ngira ngo murabyumvishe rero, uyu ni umwe mu baturage bari bahari babashije guhita batabarira ku gihe. Ese nakongera ngakubaza ikibazo ko bakunda kuvuga ngo impanuka yibaye abantu benshi bahita bahurura. Ese abaturage baje gutabara cyangwa se polisi yahise yagera? Abaturage batabaye benshi cyane hakurya mu midugudu, baje birukanka baratabara, na polisi yazi igihe. Mu by'ukuri bose bahagereye igihe baratabara. Ngira ngo rero murabyumvishe, iyi ni impanuka nkuko muri kuyibona ku mashusho yanyu. Muri kubona ko ari impanuka ibeye none ha free zone, rwa rukamyo runini rwa rukururana bakunda kwita makuzungu, isa nkaho yari pakiye ibintu bisa nkaho yari ijyanye imajerwa, ikatira hano mu byanya by'inganda hano free zone. Mu by'ukuri ariko yaguye igenda yitambika umuhanda, ariko nkuko bigaragara abaturage bakutubwiye yuko nta muntu wabashije kugira icyo abantu bose ni bazima, yaba shoferi ari yitwaye, yaba n'abatandiboye. Urakoze cyane ku makuru duhaye. Murakoze namwe. Ngira ngo murabyumvishe rero, uyu numwe mu baturage wari uhari aho impanuka ibereye. Gusa abandi baturage bari kugenda bavuga yuko imbere yabo y'iyo modoka ikoze impanuka hari abandi baturage bazamukaga, ariko ko bayiboneye kure bagahita birukanka, bityo akaba nta munyamaguru wari uyiri imbere waba wahuye n'ikibazo, kuko bose bayiboneye muri metero kure. Ndetse n'umushoferi ubwe avuga yuko yavugije amahoni, bamwe bagenda bava mu nzira. Ngira ngo nkuko muri kumubona, uyu ni umutandiboyi uri kugaragara kuri iyi modoka, ni umutandiboyi wari uyirimo. Murabona ko ari muzima, murabona ko amuvinga akagenda nta kibazo. Ibi ni ikimenyetso kibereka yuko n'abandi bose barimo uko ari batatu barokotse iyi mpanuka, bavuyemo ari bazima. Jugunya hepfo utagira uwo gitera. Aindi mukadogo mitanzania.